Jadi nak lu ya. Mun sekarang kok lo beli sejam lagi naki nih ya. Ya, betul. Ayo kamu pas tulis jual yang kau keburu. Allah gampang, marin lagi pada singonin dah. Inja kak ken kau terus tulis deh. Iya sabar, makong kok parlo. Kebaik lagu main aja. Menang jam. Kaki jam. Benar pakai. Minta pore beri. Minta es campur beri. Sate beri. Pakai kalato. Wah lah, lagi malam level lah minggu kejam. Tepak do ajam sebongol. Melok noronang kok sekali kejam. Wah. Duh, ajam lagana. Batang benselo na kukes. Lalaki malam ketuala kurang. Lo coba nelpon si Bungo. Lo, betul di mah? Pagka daroma Iya kan nak, re? Kau betul parlo na? kiu dewe. Tulian ya. Udah apa kak? Iya, cocok kan nak, re? Betul perlu apa kak? Lah tenang. Ria kelakuan hasil ra. Oke bang, cocok komon dia. Wes ya, lagi malam norongko ya. Siap bang. May oleh sepeda aja apa jarak apa kak? Ya cereng lo nemu pole, pokung tadi bese. Iya kak, iya kak. Lo tahu aja enggak lah lo. Bang kenal ke bemen aja, ngang korek. Oh iya le. Kakak lagi saya paling deh ya.
Mapula mano din din. Ay. Tolong ini. Yali kanali. Ajam lagi boleh. Boleh. Lo da makampung din namin dyan lo aman. Lo tao ka, mas maling ka marisi na. Na. Palota ko do ko kantan maling nga. Lo laca bos matapos deh ya kaki. Setia ada mencari solusi. Lamon sa tinde solusi ito betul nang kinaglan non da katuan batin ya. Oh iya bener. Katuan badar mesti ngeding le. Lo uwe sayo entren sa tiya. Guys ayo. Ayo. Tenang odi mendere. Wah, rentingan lo para tadi laris. Kolak. Non. Assalamualaikum, Katuan. Katuan bader. Iya. Waalaikumsalam. Apa le? Ya, taju le. Beda peleman. Pola lemel ya. Enja Katuan. Kayak iya bener pegan Katuan. Bener bagan apa? Pola ala abini. Enja Katuan. Mansi abi ini ki abi Katuan. Sangkul para. Beda apa? Jelasin le. Iya kampung re sa tila lo aman ka. Kapiye lang. Dari sepeda. Ape, agas. Pokoknya sa kapin lang ka. Elang kapi. Lo aman dem le. Sering diriba lambang kok. Amaleng kampung dinare aman. Ipah baru setia. Kak sekolah ji ya kak. Engkau kan namin terempukan kak. Mungkin maleng kampung aja kempang. Coba cepet beri sepeda luar. Dia ngocak gedeng moden ya sekancan. Cepet beri sepeda luar. Pokoknya dari petang sejalan luar ketemu orang. Gue kesebelah luar sepeda aman deh. Untuk Oh iya kak. Dekilay ngo, tiyanggo na nakanak kaya. Minta kopin niya kaya. Oh iya lele. Kalau pensiun na berakhir. Minum. Ya rokok. Kami kaya. Ya. Ini pun sporang. Enggak aja lah karena ada banyak kopi. Lebih biasa. Wis nyapa-nyali. Arya siya gabay ko. Delayo. Patok kwindil di so. Ayo. Siya di nalagar na. Yaman, takol ka tayo di rumah. Kamu mamaling. Ikaw les ba din? Budi din ma. Hirdi ma.
Lo, mama naman na. Siya lang nga rin panceng din sepeda. Pagkinghapin siya rin. La iya, basta pa kamaling sa kamay mo. Ding sapan sa ela. Aju, anding reke, Joseph. Tedong malam mapul kong polo. Kailang kapibi ko raw. Lalo na yung torot mong gadiri ya. Materetam mayo. Sapa sing itu. Kerja clean sabi ko. Ayaw mo sa dia. Tropa, sapa sa akin. Tingnan mo dan malera dyan kapag ito. Patak wala yung tempro tawa orang. Uy, ano yung mga narin? Tệ đâu kẻ Andiyo, sahap kasi nga latang si Beda. Wala kang lo tao radyo na maaling. Lalo kay Rapid siya. Kajag kaya tamo. Do la radyo na maaling. Marin mo na tamo. Ipotol like siya. Damali, mag-upper lala. Iya kak, yang kolej kabar dari tangkat. Kanjo saya kemma. Kanca si der kak. Demma ko chang le. Teka, kan kaki suruh ntar TV. Edi majile. Yang bebencura. Oh iya le. Pas maling si kemma ja. La dente di nak kilu le. Pai pamara bingko le. Jarang maling ke maling nun. Tepa ke bos si bongol, tak ingang ko sekali. Sering maling rek, jera-jera maling tangkap. Mari. Hotel. Oh ju, tinggal nak tang kueda. La bener tang kueda aja. Kenapa lo man? Lo yang mantan? Chợ đây không maling malah direntaan maling itu keluar mereka kau buat gue apa namanya senggal Iga suara enggak. Engkau tuh kecil apa jin dong amaleng pegau kan cek ngalai kampung ti mungkin amar celam mereka kampung TV kan kita hanya memal kan posang saya kerobak saya nggak coba lagi boleh mungkin eman kecap